hi iPhone classify mi kan cha iPhone X chu kan unboxing don ni hey hu po kon ngak le to lu to mo bag thek la le hey classify ni na oh my god hey charger chuan hi chu hey chu memo chuan a man hi sing khat le sang ruk le nga ri sing panga ni ta chuan nge zia iPhone X 3GB 256GB space gray MRP chon sing ruk le til chuang lo ni hi mahse refurbish ni to mo le ang sinang kan te sang in seal ve he ta le han na to chukro apa itu yo pin na oma chuan hei codes kan tur nia hi chu eng mani chuan hi charger charging cable nia type C to hi Apple ho eng ting en lam ka tha ve lo dat om lo ha phone tuna kan enang chukro tuna thianin lo khongang nung te rang te om lo chuan chu chiang de win engamoni trial ve neu chu om to ni hi hei light reflect a khona hriat chian thei ta mo chuan kil hi hale hangkeng ve sin te switch on te phân nói về trong sáng rang rồi diện trần ta gate khác kalem